Baze muri kino kiganiro cya Burakeye byuko ushima Imana wongere uyitazire kugira uhazwe n'ubuntu bwayo kuri uno munsi mushasha Imana ikweretse. Abaramukije mwese muriko murumviza kino kiganiro cya Burakeye, mwese muriko muracyumviriza, Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza, mwese mugishikiriza abandi, Imana ibahezagire, Imana ibaha umugisha, mwese mudusengera, Imana bagwize ko kuramba, Imana ibagirire neza. No munsi muri kino gitondo twagomba tubandanye tuvugana amajambo y'Imana atubwira intsinzi y'umwami wacu Yesu Kristo yatsinze ajya ku musaraba. Dusomye ajya mu cete cya mbere cya Petero igice cya 3 ku murongo wa 18, turasangaho amajambo avuga ngo neza ngo kuko na Kristo yababajwe rimwe ahogwa ibyaha, umugororo yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Imana nishimwe cyane. Urumva na majambo akomeye cyane. Urupfu rwa Yesu Kristo rwarugwinsinze kuko yabaye umugororotsi aza kubabarizwa abanyabyaha, kandi abanyabyaha aribo bari kwibabarizwa, abanyabyaha nibo bari kwihanirwa, abanyabyaha nibo bari kwishura, abanyabyaha nibo bari kumva umunyenga w'ibyo bakoze, bakishurwa ku bibi. Mugabo Imana yemeye kurungika umwana wa Yesu Kristo araza hano mu isi kugira ngo umwizera wese ntazopfe rubi, ahubwo Yesu abari wapfa mu gishingo cyacu. Ego yapfuye mu gishingo cyacu. Usibye n'ivyo yapfanye n'abasuma. Abasuma, hari abasuma ku musaraba, umwe yari buryo wundi yari bumoso. Abo bari bazize ibyo bakoze, bari baje kubera bari abononye, bari baje kubera bari inkozi z'ikibi, bari baje kubera ko barabicanyi, barabagizi ba nabi, baraza bazira ibyo bakoze, baraza bazira ibyo bakoze. Mugabo naguma nakubwire, muri abo babiri bari ngaho ku musaraba, umwe yagize ubwenge, naho wundi yabaye umupumbafu, naho wundi yabaye ikijuju. Yavuze nabi. Abantu benshi barakunda kuvuga nabi, avuga ngo ni wabura umwana w'Imana, ngo ni wikize natwe dukize. Urumva, ndiyizera ko ari umwana w'Imana, avuga ngo ni wabura umwana w'Imana manza wikize dukize. Bani dufashe cyane. Hari abantu bavuga nabi, hari umuntu gusa umuvugishije usanga avuga nabi, ugize ngo ugire avuga nabi. Hari abantu akanya kose aba yiteguye kandi aranabinezererwa mwene yishuye umuntu nabi. Umuntu amubajije uzananye hehe, akakwishura ibintu, ndakwiviki, umubajije uzananye hehe, ndakwiviki. Agaca hera ngaho amajambo, akavuga amajambo menshi. Abantu muri itoraguza, undondera kwicyugira gute ibintu byaragutakiye mu gace bikora cyose. Cyo wimvira uyu musuma ari ku musaraba, abandi bariko baramutuka Yesu, bamubwira ati we wigize ngo uri Imana, ni w'Imana uri ku musaraba, amatukwemera, amatukwizera. Nawe ari ku musaraba asigaje umwanya muto yabwira ngo acikane, nawe akusaba neza avuga ngo ni wabura umwana w'Imana, ni wabura umwana w'Imana, ni w'imanure hama natwe dukize, ni wikize natwe dukize. Akuvuga ati wowe uri umwana w'Imana, wowe uri umwana w'Imana, kuri umwana w'Imana, kandi yaragifise ibyimviro byo kugaruka ku isi, kongera kuyiba, kongera konona. Mugabo uriya wundi aramuhana ngo nukubaha Imana ntiwubaha Imana. Imana nishimwe cyane. Amen. Nukubaha Imana ntiwubaha Imana. Twe tuzize ibyo twakoze, twebwe urazi ko twarabasuma, urazi ko twiba, urazi ko twica, urazi ko twaviyora abagore abakobwa duhuye. Ibyo byose twarabikora. Mugabo ubu wewe nta cyaha yakoze.
avugira Yesu ati nta cyaha yakoze. Aremanga aravuga ati umugabo azize ubusa. Aravuga ngo, avuga ijambo rikomeye ngo mwami. Ntiyarondeye, yarabona ko urubanza w'ibyaha yakoze yamaze kurucirirwa. W'ibyaha yakoze abantu barumuciriye kandi ntakiruvako, kandi ntacuruka ngo ave kuri uwo musaraba. Aravuga ati urugogo ndagwemanga. Mugabo aravuga ati mwami uzonyibuke mu bwami bwawe, uzonyibuke mu bwami bwawe. Aramenya ko umwami wacu Yesu Kristo afise ubwami. Aravuga ati uzonyibuke mu bwami bwawe. Abantu benshi baragonde ivyanone nawo ibi vyuno munsi, ibi bya kino gihe, ibi birashira. Mugabo uwo mugabo ararengana ibishira aja mu bidashira, atuzonyibuke mu bwami bwawe. Yesu aramwitegereza, aramubwira, ahinduka aramwibwira ati uyu munsi today urabana nanje muri paradiso, urabana nanje. You will be behind me. Urabana nanje in paradiso. Muri paradiso urabana nanje. Imana nishimwe cyane. Aravuga ati urabana nanje muri paradiso. Cya kigabo cyo kwisubira mu kikavuga ati najewe babarira kigumaho. Umwana wo kuranduka mu mwanya muto yari afise arakikanya cyane y'urutazima, aja kwa Satani we yakoreye. Uyu mugabo w'iburyo arigaya aravuga ati twebwe tuzize ibyo twakoze, uyu musaraba twari tuwukwiye, aya mahano twari tuyakwiye. Mugabo uyu we nta cyaha yakoze, aravuga ati mwami. Aramenya ko naho abambwa ari umwami, ati mwami uzonyibuke ubwami bwawe, uzonyibuke ubwami bwawe. Yesu aramubwira ati uyu munsi, nta majambo menshi rero aramubwira ngo uyu munsi urabana nanje muri paradiso. Imana nishimye cyane. Uyu munsi urupfu rwa Yesu wari ruhagije kugira ngo ducungurwe ibyaha. Urupfu rwa Yesu wari ruhagije ngo tuve ku muvumo w'icyaha. Imana idufashe cyane. Urupfu rwa Yesu Kristo warahagije ukugororoka kw'Imana. Abakiriye ikiguzi cya Yesu Kristo, cya Yesu cy'ibyaha bakoze, barababariwe. Igihano cyabo cyarishuwe cyose. Yesu yarishuye ibihano byacu ajya ku musaraba. Ibihano twari guhanwa yarabyishuye. Nicyo gituma ngo umurongo uvuga ngo kuko na Kristo yababajwe rimwe ahubwo ibyaha. Umugororotsi yababarijwe abagabitanya kugira ngo adushikirize Imana. Ubu ashobora kudushikiriza Imana tugororotse. Imana nishimwe. Kera nitwari turabitse, kera twarabo gupfa, kera n'abantu twarimo. Mugabo Yesu hejuru y'urupfu rw'uyo batugize abantu, kandi aca tuzana akadushikiriza Imana, kandi Imana ikatwemera. Imana nishimwe cyane. Imana ikatwemera. Yesu nashimwe cyane. Igikorwa cya Yesu ku musaraba cyatsinze inkomezi z'umwansi mu buzima bwacu. Cyatsinze inkomezi z'umwansi. Ubu Satani nta kibanza gifise mu bugingo bwacu, kuko Yesu niwe aganza. Dushobora kugira ubuntu buvuye mu rupfu hamwe n'impemu mbi. Dushobora gutsinda ibyo, gutsinda impemu mbi kubera urupfu. Yapfuye ku musaraba. Yesu yapfuye ku musaraba kugira ngo turonke ugukizwa. Nicyo gituma avuga neza ngo yari umugororotsi, nta cyaha yakoze. Hanyuma yemera gupfira abanyabyaha, yemera gupfira wewe nanje, bya byaha ukora, bya byaha nakoze. Hanyuma ngo umugororotsi yababarijwe abagabitanya, abantu b'abagabitanya, kugira ngo adushikirize Imana. Uko niko Petero abivuga mu gice cya 3 ku murongo 18. Igice cya mbere cya Petero, igice cya 3 ku murongo wa 18. Adushikiriza Imana.
kandi hariya mu banyefeso bavuga ngo namwe yarabagize bazima hamwe mwari mugipfuye mwishwe no kugabitanya n'ivyaha vyanyu, yarabagize bazima abazurana nawe, abicarikana nawe ahantu ho mwijuru turi muri Kristo. Abantu naho batubona tugenda, naho batubona dusangira, aha turafise ikibanza gihambaye mwijuru. Imana ibatwemera bwa Yesu Kristo, ko twizeye Yesu Kristo. Nico gituma nagomba kugira inama uno munsi, muhitemwo akubera umwami n'umukiza wawe. Niwemera kumwakira ngo kubera umwami n'umukiza wawe, uracika umwana w'Imana. Umaze gucika umwana w'Imana, ufutwa mu gitabo cy'urubanza, wandikwa mu gitabo cy'ubugingo, wandikwa mu gitabo cy'abana b'Imana. Uwundi munsi azokuzura atwicarikane nawe ahantu ho mwijuru yaduteguriye. Amaze imyaka 2000 birenga, ariko aradutegurira ahantu tuzoba, ahantu heza, aho tutazongera kubabara, aho tutazongera kurira, aho tutazongera kubona abapfa, aho tutazongera kubona abahambwa, nta kaburi kariyo, aho tutazosubira kubonayo ibitaro, amavuriro, kuko nta bagwara bazoba bariyo, nta binini biriyo hariya, nta marira abayo, nta nzara ibayo, abaho baguwe neza. Imana nishimwe cyane. Nagomba ndakubwire rero, wowe wasubiye inyuma, ugaruke kuri Yesu Kristo, akunda guharira. Mwese mwariko murumvise kino kiganiro cya Burakeye. Imana ibaha umugisha. Reka dusenga Imana, tugusengere. Mana data wa twese byagiye mu ijuru, hezagira uwumvise ano majambo. Mana ukore ku mutima wiwe. Mana yacu gira neza kugira ngo akwizere, aguhitemwo. Mana yacu gira neza nkagiye gisuma cyaguhisemo ku musaraba, kiramenya kuri umwami kandi uzoza kuganza. Aravuga ati uzonyibuke. Nabo bace bugufi bazi imbere yawe kugira ati uzonyibuke. Mana yacu gira neza, gusaba imbabazi. Mana ubagira imbabazi ko nico cyakuzanye wazo kurondera no gukiza icyazimiye. Urakoze. Hezagira no majambo muri kano gatondo, akore ku mitima myinshi iri kurakumva muri kino gitondo. Urakoze ko byose byumvise. Ugiriye neza abagwayi, bakiriza ubuntu. Ugiriye neza abafunzwe, bagiriye neza. Ugiriye neza bari mu mpunzi, Mana bakoreko. Mana bagiriye neza, bahumurize kuri Mana, maze genderese mwana Imana babuze wahoze amarira ubereke hano mu isi atari wacu. Urakoze ko byose ubikora kuri bishimye no gukunda Imana, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amen.